Gdje ste ljudi, danas ćemo da snimamo. Tu su Nedim. Evo ulazimo u historiju. Snimajući me. I... Ko, predstavi se. Mohamed. Nije Mohamed, nego onaj Mohamed. Znači, tu smo. Ja i Nedim. Vidite nas. Znači, danas gledamo tu neki film, ček da ga fokusiram. Ček da fokusiram i Nedima. Nemoj ljepše, uvijek ljepše iz daleka. Čekaj da fokusiram i Šarića. Znači, tu nešto, mislili smo tipkaš. Ne, samo je prazno. Tamo Šarić nešto tipka na svom telefonu, vidite. Sad ga je ugasio. Provalite. Provalio sam te, vidi ga. Ne smije niko zna s kim piše. Vidite tu Nedima. I danas gledamo tu neki film, evo Kiseljaka. Tamo Kiseljak, tamo još jedan Kiseljak. Pijemo ja i Nedim. Tako da to je bilo to. Ćao! Reci ljudima čao. Ćao, čao. Reci ti Šariću. Ćao.